Ma'am Kurumjari talk to Manipur da taram no chari ngasig episode asida adom gidam ta puduna lakchari ba guest ase adom ba the Green Foundation Manipur gi Chief Executive Officer gi thawai pubiri ba yamba Uritkhingbam Himmat ne adom laba Green Foundation hariba se Manipur da low sing bagi lamda service provider ama wadiba adom laba maming leraba farm amne service provider amne haja batare yamba Uritkhingbam Himmat pu impact की स्टूडियोज दा तराम ओक्चरी याम दा आन दा लाक्चनिंग जे अतै वरी कैम हौद्रिंगा दा याम बगी बायो डाटा हाइजे बतारे को लेफम न कार वय दगी नो इसले नाउ कमाइन कमाइन तो वरी चौरकुम तंग तंग आई सामक से समाजिन थोंगा मना फाल हुएस की खुंगंग म दा पोक्सो बने अर गाई स्कूलिंग दी कोई लोकल की स्कूल सिंदा समाजिन दा तमजरे अर गाई ग्रेजुएशन सिना इम्फाल कॉलेज तौजरी अर गाई पीजी ना एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा गुजरात तौजरी ताऊ से दा Green Foundation je Green Foundation je kamaina linkat ke habagi wakhalon je karina fill da hola kibno kamain la kibno to thambi hoi yam noi je khoi Green Foundation je aseng bal linkat padi 1992 da linkal aduga taseng operational ona thabak ta horbadi 1990 atka 99 gi yoksal pa swaida ski jangsan ji da tonggi ban Manipur gi labuk lamhang mayam je sum hang dro leiba matam je da khoi gi ayamba lasu heriba music isina low sing the mai unsalakta atop thabak sing sum torpa amarom damu akhoi gi lifeline oiriba akhoi highway sing sida ban blockade tok matam dana hekta akhoi gi akhoi da yamna nuai taba sarang ba ama leiba stage da akhoi gi labuk sing je akhoi na sangan bangam targati akhoi gi farmer sing su subsan income hengat kani aduga loina na ma akhoi gi karimba ban blockade to gi ba targo su akhoi sidagi thoksa ba posei singjina akhoi sidi self sufficient oi targati bodu thudongna akhoi kana ba improvement oi ba oi gani khanba digi tawjagi bani tasena yamna achumba khongthang ne haije batare Manipur da ban blockade national highway da ban blockade leiram matam da public na thengnari ba awa ba du kokna ba basic tagi grassroots tagi horaga step to ahong du hongna ba ahong purakna ba paket pi bu khongthang ne ado house pau da Green Foundation na kari thabak thoram sing paket pi kre kadai bau chengem bi kre kari achievement sing le bi kre du stam yam no aise hojiki 98 99 1998 99 hajabado si matam ji da khoina khoi gi survey masam chase matam du da khoi gi ithak thungba han khara makhoi je engineer oi ba doctor oi ba khra le moi musamakti government gi thabak to buni to ngamdre akhoi na ha matam du da yam kana na hawari pakhang wari ai tare ar moina noi khra selo kholon man kai to piraga Manipur da leiriba agriculture ga mari leina ba problem je kari no haiba je akhoi na thijagi ada khoi finding do da finding du gi matung ina de akhoi gi farmer sing ji akhoi gi commercial approach wat thoina thari ba posting manama sing uriba low sing je akhoi sana khona ba ri yum gi corner lo rena khan ba yon ga do bani adi phau je tai ga do ni hai wakal je ayam ba leite some 99% leite bran khan je adi mathak ju da mu akhoi ji da akhoi gi anok ba modern technology ma yam wale phanga ga jam thengna phangbum ba marik suna phangda ba ari amarom da mu akhoi gi agriculture and input sing have a low sung the sang ba akhoi gi har oro tila ha da oro phodi oro maru marang oro hari sing matam janung pamangam de ari khwai di maru oi ba om so ba ma khoina yamna thamoi sung ngai ba pham amana market feel yamna pharak ta akhoi gi pose yamna puthoga ju yomba moita leta ba ari somna kandana mo pose leigi haiba pot ayam barasi akhoi gi matung na leigi ju phangda ba yon gi ju sita ba amale ar tari akhoi na yam kana matam du da khana gri je akhoi farmer se naw singda commercial approach sama akhoi ni yori lo thari posi yona bani paisa tana bani paisa phangnam ni haibdu ma yam kana paisa tante ya thel ma mo khalanang ba re ani subada moda technology je akhoi gi traditional technology fatte haibna te adu de hena improve ba advance ba mayam le masi komani hon kedi haibi training ma akhoi yang kana pija ge adu matung da mo akhoi na agriculture da sangba input mayam singje phangnana bi da makta khoina akhoi gi matamru da khoina akhoi gi urea dp har je trak lo se loraga khoina akhoi stock ra thamaga akhoi da resta tor ba farmer sing akhoi da resta tor mam di moi akhoi khangnare haiba kotudani atop binding am tala hende bida ar moi sing da khoina som pi ba ar amana marketing ji da khoina moina yu
yondang ngam da sok to akhoi nam yonang no phana ba ayam sok sok akhoi ni yon gi adagi akhoi gi 2001 da di akhoi pothok se automatic phagre 99 da khram phagale 2000 nam khar 2001 se da interesting le pot ama lai ki akhoi se da matam madu da akhoi gi agriculture minister je akhoi jiri de gi tamo birena minister of state agriculture ko kom ko pai bi arman akhoi marketing to boje challenges am dai re aduna marketing ji da khara support to no pbu sene noi pot kam thar ge sene arman bo akhoi da hai manpur thai ba alu manpur tha ba hawai ji di angang sana wan ko pate noi tha pote aduna yeng ji kana som hai badna ana koina tamar phare ru ta ga di akhoi yeng akhoi phil sa si ga na ga ai hoji bo kaw jetri numit to february gi tang tara 2001 sida ma ga lo ni phil sa le phil is da tamai matam da thar is di kai item okay yam no ai so madu da khoni am kana focus da kobi ga alu ga hawai thang sawi hangam sawi season akhoi gi aya de rabi season di hoge hai tar madu gi season do mate ko arei da koi gi kobi ne hawai ne alu ne season men or hangam sawi da moi pot yam yam gi tra ara maduga farmers sing duga dai interact tawra matung da akhoi gi matam madugi minister na di akhoi gi manipur da tangai phadana agriculture gi pothok se gi marketing plan ma tawda ba yadre hai se ma sab chana ya bi ge adi matung de gi di akhoi je lep 2001 dena 6 2005 atha bak sai manga thuk se lep na sum sa thare matam da khoi farmer lising amaga sangwa rom je akhoi na phajana support tau je gi adigi matung da farmer lising amaga sangwa dagi akhoi na farmer je khare thodo hedo farmer sam khanjalaga 100 success story ma akhoi compendium ma moina khoi phungse gi arga madu matam madu dagi agriculture gi director or biramba akhoi gi aika haridas na pai forward ka tau bi dana akhoi booklet amoina ma phungse gi abdi manipur da agriculture se commercialize to yare ha bedo utpa yan bi damuk tane adigi amuk akhoi da khangau da akhoi gi paradigm ship hai gadra akhoi gi wakhalo se khong hong bi bom lakhe ba ma le pra turning point am oiga matam da akhoi je agro base organization am oina green foundation je lejaram ba dagi kondang da mu akhoi da lakhri je mu akhoi gi kana gi organic farming je akhoi nam theng na bana matam da akhoi gi regional center of organic farming na manipur gi state mechanized farm da moi office am le hausi su moi on building le re moi na khoi se ko raga noi ne agriculture je sum to raga di akhoi gi kana gi sustain to ba tung ko na to ba maroi akhoi na tung gi agriculture je future of agriculture organic farming oigani ana moi na khoi da organic farming gi sensitize to re adi matung da moi na khoi je 2006 sidai da service provider of organic farming na moi na khoi je impanel to be government of india na adu dagi khoi je hana gi urea di pe gi thabok se loina tok tok raga organic farming the pura focus to lak sabne taung ji da kedan khangjani bam leire service provider je tamoi gi green foundation ji sigumba manipur da atop su leibra tamoi katang green foundation ji katang oidoira oh ayam no wasi kasudi kai da ina har joje matamru da 17 service provider khalle arida matamru da india government na service provider khatam thabak tawen ko na sahi ma phar matung da recognize to ki atai judi amta lai khidra hai ta arga manipur gi oina manipur gi oina 17 service provider selection tawe trate 17 ko adi matung out of 17 nong da khatam service provider ni hingo haibadi actually fill the lady is ahum modine matam du adu ta 6 ki wari ne ha chai abi taw wari jam wari hoi ari da akoina kari da mak ta organic farming to duino na hang matam da khoi gi the energy and the resource institute na teri gi moi finding ma moi yamna thawai numai ta ba finding kala all india average da akoina sari ba sinjak se no ma da 0.5 milligram pesticide sai hai ari ju different brand gi haimna cocktail tare ana sari ba pesticide singa sina akoina makhal makha ya balena tina thoena khangai myam lek adu amorom da yengota di akoi 0.5 milligram of pesticide every day akoina every day madu like haigera hairora farmer oigera loina all the every sari na moi finding lere sije American standard yang targadi American standard 40 times hele ad akoi gi consumer sing je akoi gi automatic health da akoi gi vulnerable oi ba hai tar ko aduma condition le arida mu akoi gi organic farming na mu hai re sina
मधुगी पोतुन अखोई हानगी कन्वेंशनल फार्मिंग दो नतबा अतोपा अखोई ऑर्गेनिक फार्मिंग की मेथड से ऑर्गेनिक फार्मिंग की लो पताप से तौतागदी अखोई अखोई फंगनिंग अपाम फंगबंग मिसने फंगनिंग अपाम हाबदी लौमी सिंग सेंथोक लंबी फजल हेनबा अरि सारिबा अखोई पोतु सिनरबा कंज्यूमर सिंग एंड कंज्यूमर सिंग जो मासाग हेल्थ फजल मेंटेन तौबंगंबा अरगा ख्वाइदगी मरुइबा अमसु अखोई अकोइबदा इन्वायरमेंट दा इकोलॉजी सोंदा भाइबसे इन्वायरमेंट पुलप कवर तौबा मिसने मसाई ऑर्गेनिक फार्मिंग जी महौसागी खल काहेंदना सस्टेन तौबंगंबा इकोनॉमी सोर्स तो फार्मर्स इन प्रोवाइड तौगदोइनेबा तामोगी कनो पांडम जाय तारेने तामो हुजी पाखत पिरिबा ग्रीन फाउंडेशन हुजी चंगजन बिरिबा थांजिन खोंग थांजिन बिरिबा प्रोग्राम जिंग के कइनो बतन ओके बस्तिता अखोई दा प्रोग्राम जे अनि लै खोई फर्स्ट दा अखोई ना ग्रीन फाउंडेशन 2006 तगी ना हौजिक पावबदा अखोई फार्मर सिंग जे तोंगाना अखोइदा ज्ञान तामिनरगा ऑर्गेनिक फार्मिंग तौजी अरगा ऑर्गेनिक फार्मिंग तौरपदा थेंगनरपा प्रॉब्लम सिंग जो सॉल्व तौबदा अखोइज मतेंग पांगजगे हारगा अखोना फार्मर जे मरोन नाइन अखोइना ट्रेनिंग पिजै अदगी अतोपा अमना अखोइगी सुम तौरपदगी 2011 सिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रीजनल सेंटर अखोइ नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग अखोइजे फैसिलिटेटिंग एजेंसी ना अमम हापि हाइबदी फैसिलिटेटिंग एजेंसी हाइबना हारिजे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तौ मतमदा अखोइदा डायरेक्ट मतेंग पांगहनबगी एजेंसी अमोन हापिरे अदगी 2015 दना अखोइजे अमुक अखोइगी रीजनल काउंसिल ना हापिरे पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया सी मतंगदा आइना पंजनिंग बामदी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम जे अखोइ पृथ्वी ओइना सनरीजे इंडिया जे सनरीजे सिस्टम अनीने अमना थर्ड पार्टी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है अतोपा अमना पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है हौजिकी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जदि ग्रीन फाउंडेशन ना डायरेक्ट सर्टिफिकेट सु तौरे अदुबक्सी इंडिया गवर्नमेंट खोद ऑथराइज तौरे अरगा थर्ड पार्टी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन ददि अखोइना अतोपा इंडिया गवर्नमेंट रूल मतुंग ना अतोपा अखोइगी सर्टिफिकेशन बॉडी अमा सीबी अमा खोइना ने अरगा ngसा हंगबिदिबो हंगदिंग मतुंग इना अखोइजे फार्मर जे अखोइगी ग्रुप अनि थोंना अखोइदा लेजे अहम बगीजिना ngसागी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जी मखादा अखोना सर्टिफाई तौनबा अखोइना मोइदा अखोइगी सर्विस पियोमा अमदना अतोपा अमदना 2006 ता अखोइगी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाख अदुदा मोइना अखोइजे सर्विस प्रोवाइडर अमा खलगा सर्वमत मनपुर सर्विस प्रोवाइडर मरी दुंग अखोइजे वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर खलगा अखोइगी लौ परि लिसिंग अहुम जिमा मोइना अखोइदा सर्टिफाई तौनबा सिनबियो अदुददी मोइना याम स्ट्रिक्टली हारिजे अखोइ थर्ड पार्टी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन गी मखादा सर्टिफाई तौगदम सिने मसीदा मखेनरीजे थर्ड पार्टी सिस्टम सर्टिफाई तौरगना मदो अखोइ एक्सपोर्ट तौबा मपानदा योनबा याय सिने ngसाई पीजे सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन दा अखोइना एकता ग्रीन फाउंडेशन सर्टिफिकेट इशू तौहलेगा हाय पोसना इंडिया मनुंग दी योनबा मोइना लोकल एंड डोमेस्टिक मार्केट सी मनुंग ले अना हौजे बक्से अखोइ ngसागी MOBCD मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट गा पुलगा सोराना लो परि लिसिंग तरु मक्से अखोइना अखोइ लोमी सिंगदा हाइबदी लो परि लिसिंग तरु सुबा लोमी सिंगदा अखोइना सर्विस पिजरी हारिबा प्रोडक्शन जे इंटरनेशनल मार्केट ता योनबा यादोइनेबो हुजिकी लो परि लिसिंग तरु सिदगी थोलकवा प्रोडक्शन जे तरु मक्ति यारोय कोई लिसिंग मरी अमना अखोइ मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट की मनुंग दलेबा पोट खनमक्से सिदी इंटरनेशनल मार्केट ता एक्सपोर्ट ओबा यादोइना अदुगा अतोपा अखोइना ग्रीन फाउंडेशन अखोइ खुसम नरगा डायरेक्ट ओन प्रोजेक्ट की वांगमदा अखोइ डायरेक्ट सर्विस पिजबा अखोइ PGS हाइबा सिस्टम मखादरे बुकांगुजे सि इंडिया मनुंग खतम योनबिया अदामोसी डेवलपमेंट हाइतारेनिको फार्मर सिंग पुथोरइबा पुथोक्से कदाइबो योंना योनबा ngamba यावगिबा लेग्रे अदुमै मतांग याम नोइजे अखोइगी हौजिक चथरिबा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट जे अखोइ सही अनि लोइरा मतुंग दा अहुम सुबा सही जे हौजिक ओइरे पोन अर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जे नॉर्मली अखोइगी सही अहुम चंगबनिना सही अहुम की मतुंग दा 100% ऑर्गेनिक की सर्टिफिकेट फंगा मतुंग ददी अखोइ सुंसोइ सोइदना माखै इंटरनेशनल मार्केट ता योनबा ngमगनि हाइ थाजबले मदुगी खुदमदी ममांगदा अखोइना 2006 तगिना 9 पकी अतोपा अखोइ थबक खरा सर्टिफिकेशन की प्रोसेस म तौजगे इंडिया गवर्नमेंट डायरेक्ट अखोइ ऑथराइज तौरगा अदुगी पोतु अखोइ सिंग यांगन गतन क्रॉप पनि गतन अद अखोइना US का ऑस्ट्रेलिया थाब गमगे
मधु 100% ऑर्गेनिक ओरे मतुंग अखोई मधु अखोई की कनगी अखोई ने बुद्धि डायरेक्ट थागिद्रे सेस्ट्रा नेचुरल बायो प्रोडक्ट ना सिकंदराबाद लेबा मगी MNC अमगा मल्टीनेशनल कंपनी में टाई अप तौरगा अखोई पोसे ऑस्ट्रेलिया का US का थाब ngam मधु अखोई याम प्रॉफिटेबल वेंचर अमदि ओइगी अरो अखोई करिगो मरम खरादगी अखोईगी करे हाइतार थबक पुरी कंटिन्यू मखादा सथगी तब तारगसु को पोतुदि याम प्रॉफिटेबल वेंचर अमदि ओइगी अदो 100% ऑर्गेनिक ओइ मतुंग ngam अदुगी मतुंग दगिति अखोई से हाई अखोईगी थबक से कोनगी थर्ड पार्टी सिस्टम थबक से अखोई मतम खरा मुले पुरे अरगा अखोई PGS ओम द माइम ओनसल किबने अर PGS सिस्टम जिदा मायम ओनसन बगी मरम से करिगिनो हाइजबम तारगदि मसीना फार्मर याम लाइथोहली अदुगा पैसा जम संगदे अर सर्टिफिकेशन फी याम खरा वांग लोए ngसai थर्ड पार्टी सिस्टम्स अदुना गवर्नमेंट गुम्बा अतगा अतोपा असेंग रियल पोट लेबा बायर अमा खनगा सपोर्ट तौद्रगदि फार्मर सपोर्ट तौ जम वाय and hojiki mission organic values and development for northern region gi sigi makhada hoji akoina akoigi service bizari farmers sing gi moi product sing gi singoi soidana international market ta yobak ngamgani habegi thaji mamangi experience metung tamoina hoji green foundation na changjin biriba lawmi sing da khudong chaba kanaba mayam piriba chuma chawkhat khongthang gi tang jida mayam ka service mayam provide to biriba ko si dai da sakhang bi boina achievement award kum ge gumba hojik pudi khoi thudok pa lejete bai ai kano da ngasa aina ma habet tijan jabada environment ki matang da ma habet hoi summe takpi de yam summe akhoi je akhoi gi होकी बसई उमगी ममांगदा डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट ना एनवायरनमेंट की मतंग दा थबक तौबगी दमक्तदी अखोइजे होगी करे हेतार एप्रिसिएशन अवार्ड अमदि सर्टिफिकेशन पीबीगी सी मतंग दा आइना केमता हाइजोगे ग्रीन फाउंडेशन की उनदी अखोइगी फोकस एरिया जे थ्रस्ट एरिया हेतार ओम सुगी बदुनने आइना ngasai सम ऑर्गेनिक फार्मिंग सम सकितैने कोइन लगे हाय मतमदा अखोइगी जे मरु ओइबा अखोइगी फोकस है ख्वाइ फास्ट अखोइ एनवायरनमेंट ओजरमे अदुई मतुंग दा अखोइ जे इकान कानदना एग्रीकल्चर पा फोकस तौगिबने अदुना एनवायरनमेंट जे पूरा अखोइगी कीपिंग असाइड नाकन थमगा एग्रीकल्चर सम सखि एग्रीकल्चर की मतुंग दगिदि अखोइ जे अमु अखोइगी ऑर्गेनिक फार्मिंग खता दम फोकस तौसलपने अरि मरक स्टेज दा अखोइना सुम खलकप मतमदा अखोइगी फार्मर सिंग जे अयामबना लम जे लैंड होल्डिंग जे पिकपनिना मुखोइगी प्रोडक्शन पुथोकपा मतमदा मदुना पुरा योल मतमदा इमुंग अमा मेंटेन तौबा ngamdaba मैम थेंगरे अदुई तागदि मखोइगी इमुंगदुदा फखोइगी लोइना जरिबा फार्मर सिंगदिगी इमुंगदा लेबा मी सिंगदुना तौबा याबा सिंपम पैसा तोको याबा सिंपम खरज अखोइ ताउन जे सिने सिजबो अखोइना लाइवलीहुड डेवलपमेंट हाइरे अदना मखोइगी फार्मर की इमुंगी नुपी नत्रगा नुपा नत्रगा मखोइ सिंगना ये लोइजगे ओक लोइजगे यामना अपिक पलदा माइक्रो लेवल दा अदुमा अखोइना सपोर्ट तौजे अदना अखोइना होजिक ये सॉन्ग हाइजा तारगदी ग्रीन फाउंडेशन की फोकस एरिया जे ऑर्गेनिक फार्मिंग ने अदगी अखोइगी लाइवलीहुड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सिने एनवायरनमेंट अखोइना याम कना तौजरी जे मारु इना उवा थाबदा फोकस आयाम सम पिजगिबा अदगी मुक अखोइना तौजरीबा लौ पथाबसिना मु एनवायरनमेंट दा मु अखोइगी करे हेतार एनवायरनमेंट सोन दा इको डेवलपमेंट दा संघन बदा ऑर्गेनिक की मोंग संघन बनिना अखोइगी कनगी डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट अखोइदा एप्रिसिएशन अमा सर्टिफिकेट अमागा अदगी अखोइ सोन अमागा पीबीगी मतंद याम नुगाइजे दाउ मतंग सोइदा अतेन ब्रेक अमा खलौजगे ब्रेक की मतुंगदा ग्रीन फाउंडेशन ना मणिपुर की करम करम जगह दा ऑर्गेनिक फार्मिंग की लौ पथाप सिंग संथोकलिबगे हाबदुगी मतंग दा अकुबा वाफम क्या खंगदोक मिननबगी तंजा दो लोमिनसे कुइजरोय ब्रेक टॉक टू मणिपुर मैम तराम नौचरी उनजरीब उरिक्खिंबम हिम्मत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रीन फाउंडेशन की याम हिम्मतपुर ब्रेक की तराम नौचरी लोनना लाचनिंग वाहंगी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है तारेको लौना फार्मर ऑर्गेनिक लौजे उजरीनी मना मसिंग थाजरीनी है तारगजु सर्टिफिकेट पाइद्रगदी मधु ऑर्गेनिक ने हाबदु सक खंगोइदोरिने
सी मतंग द सर्टिफिकेट पीबी मतंग जे करी प्रोसेस चंग बखोपा डिटेल्स न थम्बियो याम फनी सर्टिफिकेट से हौजी ताकपी दुने याम तंगाई फदे आइना उजरीबा लौजे अखोइना खुसेम की ओइबा सिंथेटिक की ओइबा हार हात्रे नत्रगा तिला हात्रे हाबसे आई सादी खंगजबा याय नत्र आई लौरोनोब खंगबा याय अदुबो आइना कैथेंदा पुरकपा मतमदर मी अतोपना खंगबीदबा याय अदु तागदी मसी खंगनमीदमक्ता अखोइना कै तोबा यागे हाबसे आई सिन हारगसु मदु गवर्नमेंट ऑथराइज तोबा अथॉरिटी अमना सर्टिफिकेट पीदगदी अखोइगी इंडिया गवर्नमेंट सु जाहंद्री सिसी अदुना होगी इंडिया गवर्नमेंट हौजी हौजिक से सर्टिफिकेट से नौमी सिंह फंगनबीदमक्ता नियम नीति सिस्टम अनिखक लैन इंसा हाइजग्रे अदो सिस्टम अनिमक्ता अखोइदा दरकार लेदोइसे अखोइगी फार्मर से महा मसामकना आई ऑर्गेनिक फार्मिंग दा अखोइगी आई सुसोई सोइदना आई थाजरे अदुगा आई ऑर्गेनिक फार्मिंग तौजरगनी हाइना माना सेल्फ डिक्लेयर तौबा आई लौथोकसबा मदि संगे अदुगा हारिबा सिस्टम जी मतुंग सिस्टम अनि जी मतुंग न सब मानव सिस्टम जी सिस्टम अनि जब सब मानव नियम नीति खर हारगदी फार्मर मसामक से मागी वाखल पुकनिंग हक्सांग से आई ऑर्गेनिक ओइगदोनि सिना हाइबदी ngasa aina hoji panjagi ba I organic farming ga thajare sine masigi maramdi ngasagi conventional farming na khoina mayamna unari ba khoigi urea DAP natraga khoigi pesticide insecticide ko sem sinari ba low patha khoi conventional system je si jiga khoigi ngasagi organic farming jiga ani zeida manungi nunggi ba wakhal yam sawna ma khenare ngasagi conventional farming da di khoi pothok to phangaga loire अदु पोतु पखाताना सुम पुथोगा लोरे हाबा वाखल जे लेग्रे अदुगा मु ऑर्गेनिक फार्मिंग ददी आइना पुथोइबा पोसे हंतकी सहीजु फंगे मथंग सहीजु फंगदोनि मथंग सहीजु फंगनी आई सारोन सुरु फंगदोम नादि सस्टेन ओहगदोन हाबम ले रे अतोपा मन ngasai panjagi ba ai ki पोसे पोसिना आइगी आइना पुथोक्सरिबा पोसे को बि हवाई सेंग जे मसीजना मसीजे अखोई कंज्यूमर योगा कंज्यूमर न चारा काजदा माई मसार काइंत सोलोइ दुने हाबा पोसिमा अमु लैरे दोइने अदुगा ngasai कन्वेंशनल ददी मदुगी वखलों जि थुदोंना लैत्रे सोमदा ऑर्गेनिक फार्मिंग ददी मदु सबजान लैदोइने अदुगी अमु अखोइगी ऑर्गेनिक फार्मिंग द मागी न्यू मरुबा प्रिंसिपल सिंगी मनुंगदा मै यावरिजे आइना तौरिबा थबकसिना अतोपदजु काय पिरिदोइनसिने ऑर्गेनिक फार्मिंग तौबदा सिनरिबा आई साना लोई तौबा ngamaga ngame ngamdragana atopa labor nek targadi labor du ju bai welfare ju khanbiu hairi adu targadi hariba khoigi organic farming je khoigi kanagi taraku matam dari conventional farming ga kitang khenarak oi banina madu ai inbang amjagani man declare tu ne sigi maram dagi ju khoigi oi be ai organic farming je khoigi mai sakhor pham thopa sang ma manipur sakhor pham ji khara man organic farming je it is too radical ga hai am radical oi male no khoina farmer na ma ma ki production gi level gi wang ma khali je si je amna khoigi कहता कोई तू मस रेडिकल काना तो मोटपिन बजु यावरे अदाय तो ngasagi mahak masamak se magi wakhal je khoigi organic oigadomni habijima tai phadom dei organic farmer ma oige hai taragadi conventional du thadu omaga organic the christian do wama exactly lo wum chang ha hamoi hum dagi horaga organic farmer oibam chang habni natragadi tausan na bai du yaroi duini matang ji dadi अरे अनि सुबह कंपोनेंट अमा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड तौनबा ऑर्गेनिक फार्म ओनबा संगिसिना आइगी फील्ड जे ऑर्गेनिक ओगदम हाने अरे द ऑर्गेनिक ओगदम ने हारि जे आइगी पोत थानबा लबुक सीदा अखोइगी हानना यावरमबा अखोइ केमिकल सिंग पेस्टिसाइड सिंग अदु यावजरमबदो अदुम यावजरजनो मखातान हाप्रो हाइदिने अदुगा अखोइगी साइंटिस्ट सिंगना अखंग हाइ सिंगी मोइ मोट की मतुंग इनदे हाना हापंबा अखोइगी तिला हिदाक नत्रगा लेना हिदाक नत्रगना हार मैम सिंजे सि सही हुमगी मनुंगदा लोइनबा काइथा कुमथरगा रेसिड्यू अमता लेहौरे हाबा थ्योरी सिने अना ऑर्गेनिक फार्मिंग जे सर्टिफाइड तौ मतमदा सही हुम संगलिस अदुना ngasagi magi field do organic olandine sabsana सही हुम संग organic manure ji sisinaba horaga chahi ahum mapung pharak badagi di हार में हाप की बा
ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯇ ꯂꯦꯞꯈꯥꯛ ꯑꯃꯇ ꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯂꯦꯞꯈꯥꯛ ꯑꯃꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯟꯄꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅꯕꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏꯊꯕ ꯗꯤꯀꯦ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯄꯨꯗꯤ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GM ꯁꯤꯠ ꯀꯥꯔ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯁꯤꯠꯀꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯀꯁꯦ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯤ ꯉꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯟꯖꯒꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯂꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯥ ꯂꯧꯔꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯕꯣꯗꯤ CB ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯕꯣꯗꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯕꯣꯗꯤꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯃꯔꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤ ꯁꯝꯅꯍꯟꯅꯕ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ internal control system among sengkali as per rule matungina the gomegi rule matungina internal control system manager amalegani internal control system manager jina certification body na hariba potuga field le potuga ani dugi santai nerga certification phangbo honadina si jina third party system of certification ne adigi atoppa amana akoigi participatory guarantee system of certification PGS hariba aposimase sidaida na farmer je tangai fadana jam drabada akoigi group kanagi farmer manga di ta daba group amari semudam group farmer manga de ne jankai bodum semba ya masijina akoi group certification akoi na kawe okay masagi third party system of certification is individual certification habama group certification habama lai ariga third party system dadi bagi group certification je jam drabada ni kun farmer ko manga legodom ni farmer sanga apu ya Sagi PGS certification system that the Yamdrabada, Palmer Manga, then Yankabaki, Rian, Sambia, and Posiam like Tole. Certification P, Matangasu, third parties, the Magi, certification body, Duna, my inspections at Pacopa, or PG and Karadum song, Lovia. Or the Zutai Padaba money, among the Panzeling Bamana. Sagi, third party systems in the Agomengi Ministry of Commerce, Nalikatana. Kadonaba, I will the export of them. One is export Kataneva. India citizens in J organic Savia, Sada from way from Widavia, but one export of Adom the Kalagato, and a condition at Habi, as I third party systems. Aduga Mukasagi participatory guarantee system of PGS Hazina, Ministry of Agriculture and Nikatana. Towan Ministry and Izina, my organic have umbrellas in Makada, Mokoinat, my Magitakai, Matuna system Tonbana. And Ministry of Agriculture Kalizna, sustainable agriculture to farmer income, Somakala, export Togina Tovera, some the Kalapana, other Magi, Pandam, Kenan Matungina, my approach, Hydra, Tabuk, Wimons, some canary name. And Sagi PGS systems the farmers in the group some Kairani, Arga, Tai Fadana, farmer group homes the same to be area am the certified to get. See, Ekoba, farmer group Manga, farmer Manga, sub group Malani, Biju, farmer Manga, sub group Malayan Kalazi, Siju Laren Kalazam. Arga, Hogi, organic certification system, Kudimata, inspection has not to persuade them. Inspection has the Shangbagati, actor, Madubu, Aswangam TV, Wapamate, Aswangam Mekanabane. Akoigi kai the kariwali ng si waluko si tawre ko haiba do haina midang tane ana suggestive mizang ang tane bali duisin ke ana sagi som nakan gi group A jina group B ji inspection tongne group B jina group C ji inspection tongne ba group C jina group A inspection tongne na ani amaga reverse tawdi ade na hai ji inspection report se pula piraga regional council na madu amuk hana re examine toraga amuna yengaga akoigi kanota masi certification piba yare pira jin pira sidan akoi green foundation gi role lai akoi je regional council amo oina akoigi kanagi akoi je ihan hanba base da akoi northern ihan hanba base ona akoi je khanbirak pane akoi minister of agriculture de aduna mokoina habirak pui matung ina koina masagi kanagi certification je based on akoi farmer gi report adu yeng sidan akoi participatory haba wai maris adi certificate piba matamda farmer masam yawe ai pose kanagi ain thajariba puthoiba pose masi je tasena organic oi de habje mang masamna ma masama ke advocate mo je
ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩ ꯐꯤꯜꯗꯨ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯕꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯖꯤꯗꯦꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯖꯜꯇꯨꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯐꯥꯔꯃꯔꯗꯨꯅ ꯂꯧ ꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯂꯥꯛ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯃ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯁꯤꯃ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯤꯖꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯖꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯡꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯠꯇꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯇꯣ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯤꯖꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯏꯜꯂꯤ ꯏꯟꯗꯦꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯗꯨꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯇꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯜ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ओवरऑल ओइना सुम येंगबा तारगति ऑर्गेनिक फार्मिंग चाखनबैदमक्ता येंगमन येंग तारगति पीजीएस सिजु याम फबा उपाय मति ओइरि भौजि हौजि तांग हुजिसे ग्रीन फाउंडेशन ना फार्मर कया बाउदा सुमाने सर्टिफिकेट प्रोवाइड तौगिब लैग्रबा होय अखोइगी पुलपना आइनि साइ पंजगी लिसिंग तरुक खरदि हेलै सब चाव मसिंग कावर लिसिंग तरुक खरदि हेलै आर सिगी मनुंगता लिसिंग मरी अमरोमति साइ मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मखा लाक्तोइनि अदुमदि सेकेंड ईयर गी फर्स्ट ईयर गी अथवाना लैता गाइरिबको अदुगा अतोपा कनगी सराउंड लिसिंग अहुम लोमति अखोइना पीजीएस सर्टिफिकेशन गी मखादा पीगी सर्टिफिकेट डायरेक्ट पीगिबा अदगी अखोइगी करेगी पीगी तो यिंग आइबसु यावरे अद अखोइना पीबा सर्टिफिकेट फार्मर दा अखोइगी नेशनल अवार्ड फंगिबगा यावरे ममांग सहिदा अखोइ तावची की हुजिकी ऑर्गेनिक की पाइखत लिजिंग जे मनपुर की ओना करम करम जगह कई कई पाइखत लिबा अब्दु जातन ओके अखोइगी सिगी मतांगदा ख्वाई फास्ट यामना मरुइना ऑर्गेनिक फार्मिंग याम चावबा अखोइगी साफु है इंपैक्ट अम पीरिजिदि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट सिदी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट अखोइगी लोइनाबक्ता लोइना पाइखले अहाब फेज दा लो परि लिसिंग मा तौरगा अनिसुबा सेकंड फेज जे हंदकी सीजन जिदा होबजी अनुपा लो परि लिसिंग तरका सवा म होख्रे सिजना अखोइगी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट की सेनियर मोइने ग्रीन फाउंडेशन की ओइना येंगबा तारगदी अतोपा लो परि कनगी लिसिंग अहुम लोमजे सिजे सर्टिफिकेट पीबा अमसुंग सर्टिफिकेट पीदोइगी गाइदना प्रोसेस तोइबा ओइना लेरि ननाव हंगजैना ngасagi green foundation ki makhada organic farming chathariba particular oina lam kitang mention to bi akoi viewers sing na organic stuff sing chaning bataragadi jaga ju chatlaga phangba yana bai ja mase akoi gi imphal west ki da akoi na hai taragadi akoi gi kanagi lamdeng side ko
ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯗꯥꯡꯖꯤꯡ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯁꯂꯨ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯩꯖꯥꯡ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯥꯊꯦꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ꯁꯥꯏꯠ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯀꯩꯅꯧ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯅꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯣꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯋꯥꯏꯊꯧ ꯆꯦꯔꯨꯒꯤ ꯁꯤꯡꯁꯥꯡ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥꯏꯊꯧ ꯆꯦꯔꯨꯒꯤ ꯁꯤꯡꯁꯥꯡ ꯄꯔꯦꯡꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯌꯣꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯁꯥꯡ ꯄꯔꯦꯡꯅꯦ ꯄꯨꯔꯝꯅ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ 350ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯚꯦꯂꯨ ꯆꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯇꯥ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯟꯅꯒ ꯆꯤꯡ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ 150-500 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯚꯦꯂꯨ ꯆꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ PGS ꯑꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯥꯔꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯟꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯁꯣꯝ ꯈꯔꯁꯣꯝ ꯈꯨꯟꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯅꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯣꯡꯒꯤ ꯐꯥꯝ 2-3 ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯐꯥꯝ ꯑꯣꯏꯖꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ PGS ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯌꯨꯝꯄꯣꯛ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯅ PGS ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕल ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯐꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ MOU ꯑꯃ ꯏꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯂꯦꯠꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯐꯣꯝ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯐꯣꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯗꯅ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ न्यूज़ स्टूडियोज़ लेंजनबीदना मरीक चुम्ब ऑर्गेनिक फार्मिंग की मतंग ग्रीन फाउंडेशन पाइखलिब थबक थौरम क्या मतंग मरीक चुम्न थम्बीरंबा यामना थागत फोंदोकचरी लोइना मतंग स्वाइदा मयाम पुंबना ऑर्गेनिक फार्मिंग तौबीगे हारगदी सर्टिफिकेशन बोर्ड अखोई सर्टिफिकेट पीब ngamba authority sing status da available oire yonpham gi awab leroy pumnamak organic farming da mai onsil se haiba wafam se thamjabga loina ngasi gi damak di talk to manipur matang aswa tension jari